po zubima, frcaju zubi, nema im bruku da ljubi, samo fata i krezava sanja, kako i bro. Evo nas u jesenoj emisiji Tragom dobre trave, a današnji gost je gospodin Hamdija Kediok, poznati kao Hamdija Havin. Mislio sam se župat. Hamdija Havin. Uvin. Hamala. A kruh radi. Hamala. Često me pitaju šta radiš sad? Telohranitelj. Znači, hranim telad. Tako da je u mene rahmetli babo. Nemoj, Lali, jebijem. Rekao sam te nama. Kad mogu, ja, ti. Haj, srati. Oj, Bog, haj ti rale, matre. Što ti nisi slavo? Kako i bro! Može. Druže Sulejmane, predstavnici mjesne zajednice su ovdje dočekali vas kao velikog našeg gosta i patriotu. U stroji se nalazi 17 ovih mojih mjesnih građanskih naroda i uvijek će me opet jebem ga ja. Miral PVC Velika Kladuša bavi se izradom PVC i aluminijske stolarije i to pretežno izradom prozora, grilja, aluminijskih roletnih žaluzina i ulaznih vrata od visoko kvalitetnih